sia paranu ke sita mupole omiki lako kita mintu syukur sola nasang lante pananungan jona karena po matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja karena po matua la tabasa sia tarangi lan atu ya teh dia lalamai kadadian pasal 27 kadadian pasal 27 angka 30 saya lako 30 karua kadadian pasalan 27 angka 30 saya lako 30 karua apa dulu lata basa sia tanan untuk karena pamatua mai komita masambayang ya ke memalikan nila urangi itu jona kadang mi puang tak sengat natu kiranuan kamu opo pena masalah 40 kan ni pamatoto kan ni mengkau lalaku tu jona kadang mi mak kada komila ko kami puang sadiakan urangi dan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang amin. Lendu tongami tirambanna tu Isak ana mak kada nakua ya kesus itu minda meraya tu mak nasu anna saya umbannai kadadian 27 angka 33 na dipakondi nakua umpakena to si matualiumo siulu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus nenek-nenek tarani tu diona kareba diona buda tau tang unanggai sia bu tu lampenanna sia diopeng kauranna tu ungkadake to si matuamo susinna mo temai batu pira-pira tarukna tu sondai sanga lan misa ianan kiangga anna sondai sangan narokko napa urungan ni anna ia tu tomatua ia to tuo makariorio ya ke dirangi anna di tanga-tanga tu agan ya to mak dindukan apa banang kamatakuran lakomintu tau la untengayo tu bisa kamatuan batu matangka la untengayo batu untarima itu diona umuru matua siulu salanasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus kadana puang matua tu tabasa sia tarangi lan atu ya teh ondong lan angka mak pempisanna dinane umpolelen di tokumua randuk dio pamai osorandolo anna buktu tu tanga sia sipak kadake lakote meito si matuamo di pokada kumua ya tu Isak banu karurungan mo sia marau mo tumatanna napa urungan tang masero mo tu pentirona ya tu agan na Isak susito napa banang Ribka balidatunna sia Yakub anak tampakna umpamisa kada umpakena itu Yakub undin na miratoan na tiramban tu Yakub diona tu apa mangka napa gau taulan banua lako kalena tantu mapadik siap pena sia na posaki tanga anak Isak tu penggauran na balinna sia anak na susito silu kaborok lan puang Yesus Kristus ya terus sadadi lan banana Yakub mendadi duka ulelen lan surat madatun na puang matua dio na lingkana katon na to Israel inde duka to na ni tanda manasana tu kumua ya tu puang matua undawan ni mintu kakuasaan lan telino ya teh ya kita tiromis ya tatandai mitu buanna katang maloloan ya moto anna tai antala unnala sangkai ba atu tai antala umpogau dukai tu mangkana na pogau Ribka sola Yakub umpakena ya sola Yakub umpakena ambekna ya muntu Isak napa mapadik pena Isak sia napa masussa Isak lan katonna tu diona ka dipakinanna kamatotoran la umpugau itu diona kamaloloan lan tekatuan iya teh tang usangka batu teh unala pa atuladanan itu diona napogau na Ribka sola Yakub tantu nu dio manna me puang matua lan puang pena masalo amin ta masambayang ure semangat tu kadami puang umpatudukan nila umpugau kamaloloan palak kak mitu penangki siya tangga kilaku tu na kadami
o puang pamatoto kan ni lan kapatonganan umpeng kaula itu jona kadami lan sangan na po Yesu ki ma kurre sumanga itu jona pak pangada ni amin. Rampoin dato tukaran na po mato tarangilan atu ya teh tontong bangkan malaku lang kita kumua takurre sumanga tapak bagian ni seta subscribe te kanan na po matua tontong umpasake ki sulanasang